kang atuan sakripisyo amang supot ken manglapsot dito'y biyag ko no sanlaeng jay bantay nga kalbaryo no sanlaeng jay krus na kayo no sanlaeng jay agnagan ti Jesus to'y kalarwag na pukaw ultimo yamane nagtulnog nagsagapa nupay ko na nga amasan ko ma iname pinilin ang helas na dito'y parutin niyo dito'y lansa no sanlaeng jay bantay nga kalbaryo no sanlaeng jay cross na kayo no sanlaeng jay agnagan ti Jesus to'y kalarwag na pukaw ultimo no sanlaeng jay bantay nga kalbaryo no sanlaeng jay cross na kayo no sanlaeng jay agnagan ti Jesus to'y kalarwag na pukaw ultimo to'y kalarwag na pukaw ultimo Okay. Mahapay.